بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Xa tamğasını okuunu öğrenemiz. Bu xa tamğası. Xa, xi, xu. Bu kadimki bizden söylөгөндө колдонгон x tamğası. Tamaktın törünün tamakka tiyip, mындай çıkan tamakты kırıp çıga turgan ordu. Xa, xi, xu. Xa, xi, xu. Sözün başında, sözün arasında, jana sözün ayağında uşunday жазылат. Xab, xab, xab. Xa tamğası dagın жоон окулуучу тамгалардын катарына кирет. Ошондон xab эмес, xa, xab, xab. Xal, xal, xal. Xaraj, xaraj, xaraj. Xaber, xaber, xaber. Xaşeb, xaşeb, xaşeb. Xalef, xalef, xalef. Xayru, xayru, xayru. Xatmu, xatmu, xatmu. Xamru, xamru, xamru. Xawfu, xawfu, xawfu. Maxraj, maxraj, maxraj. Muxbir, muxbir, muxbir. Axraja, axraja, axraja. Yukhriju, yukhriju, yukhriju. Akhbara, akhbara, akhbara. Yukhbiru, yukhbiru, yukhbiru. Istakhbara, istakhbara, istakhbara. Yastakhbiru, yastakhbiru, yastakhbiru. Istakhraja, istakhraja, istakhraja. Yastakhriju, yastakhriju, yastakhriju.